Asolulu manuia lo tātua tunuu. Ai o se isi fo i wha o poponga o talafoa le siu fonga le lo mua mai Sāmoa usi mai al whaafonga. E lei titi le whaafitai le malo na mamoli atu tawala mai le fionga le tamaitai minista o tupe le fionga mulipola ana rosa ale mori o mo pampensini lua le Pesenga Services Station whampea fo i le TNT to le 4 Services Station i Savalalo e le la au o nanga i tausanga i tele watua nai sa whaunga i nei ta avale o nanga SSM tanga luenga le malo e utuaya la tu pensini po kiso mo la tu ngā luenga o le saunonga le fionga le tamaitai minista o tupe e na ua te tala le pampensini le malo le ua whaatuina nei i tuana i mato e 3 miliona tala le au whaeolon whaatupe ina e le tala o te oto ngā luenga na whae loe mulipola e au fia i te tonu le 3 miliona tala lea le tau au whae o le tasili eka a tol whanua o le afa eka o loo i aile pampensini o fisa whaapea foi manisi o fale o le afua foina e te umad waifa ambau maungan tanga luenga o tupe. Au leisi afol whanua i tuane e leo no fuia le teimile nei wa foina o le afa ambau tu mai e vaenga o whela ua inga tau ta amale mo le tani ngā māloa Sāmoa mo le whauntanga ta itai o māloa le taupulenga le tausanga fau i le lua whelua se fulma le whaa. E whamasini pampensini whaaneo na po e utuai ta avale le mālo. E tolu tane o lo te tanu lalo le elo le whanua e whaaputu i ele penisini ma le kiso e lona tele e lua se fulma le 5 awhelita mo le kiso ma le se fulma le 5 awhelita mo le penisini. Sau no le fionga le tamaitai minista o le pampensini wa mai on whaatotonga ina ma au sia tūlanga o mawha le tūla whono ai meise lona saunga le mulau tele e na ia malu pui puia ma aua ne i tūla i mai eise whaalewe lave e ono a fiai se soifua ai meiso i lato o ma ole a wha o ngā ina le nei ati nae. O au ngā mata o le nei ati nae fau le malo o wha ai loa o le a wha asau i nai tupe alu fuafua le malo mai le lisi ino isi pampensini tū ma ote mo le whaatino ina o ana au nanga. Le ngata i lea o le afsosoan telele i le atina e no le vavetali atu ai meise o tūlanga o whe malanga inga i teimi o whaalawilawi whaafua sei e au fiai lo longa o a wha mu maisi lava mala wha le natura e ono tula i mai ai maa fiai lo tātua tunu ai meise o le whaafaingo fie fo le whaatinonga o nanga i le mawhai lea o na tali atu i mana onga o mtanga luenga uma ai meise le whaatupula ia peo ta avale le malo. I le male mawhai lea, o na ututasi uma i eita avale le malo mai ana au o nanga i mtanga luenga uma, mai o loo fuafua o se teimia leo toi mamau, o na avane foi le iai ma ta avale whaalapu tonga tūma oti mai isi ofisa le malo. Ua mōlia nele ave pasio le lau muso oi le malanga i sapunawa, lea na la vea i mali fa le tae au lea songa fua. O molianga o le ave ta vale le ua maliu e se tasi ma manunu ai le pasese. Ma leisi molianga wha o popo, o le maliu pa i valea, e ala ele ta valea fi nei a wha foina. O le reporti la ta maile mtanga luengo leo le asone nafi, ta wala maile fionga le kumsina, e to tasi le ta maono sa fumaleona tau sanga le matua le ua maliu, e maile fio anga o poutasi fa le a lili. Mai o le ta malea na maliu e lava le po le asonga fua, e na watua na i le whaalewe lawe le tae au. Pei tai o lo ta lia o telefou se wha maoningo se tasi fo o tama na a fie le pasi lea na tonga fiti ma te ai tua ai a o tō whai lo na a inga le pō lava lea e le i toi ala mai i le tae au na so ai. O le isi to o tolo le pase se le to o whai le tama ua malo lo o lo tau fia pēr mō tonga fitinga i le mōtanga se ngase mo tō tua. O ai inga fōu mo awa no ngā luenga whaawai teimi e fia apalai e o tātou tangata, wa whaatu langa e le malo le na o le se fulma le lua awhe awa noa mo tātou tangata i le tausanga. O le se fulma le lua awhe awa noa, e ono awhe mo New Zealand, Malisi ono awhe mo Australia. Mai na whaalia le fionga le minista o ngā luenga whaawai teimi, le fionga lau timu ia wele se vā ai, o le matua whainu mera te le lava le ono awhe mo le atunu, mai le taitai o na ausia o tātou tangata malanga i ngā luenga whaawai teimi fuai wha maumonga o tea i le tausanga e tasi.
Mai na te ena le fionga le minister se finangalo se taso whaia o ngoli universite wha te tau te mao ainga. Ona ele oa a fia I whainga wha awai fōri a te tau o tangata Sāmoa e fia malanga ai esa ili manuia molon ainga tau wala ilano o le Port Kalame. Ele I o se sfulu wafe tato numera ia pa I sfulu wafe. Ma o si sila foi lana malo, fi tau le lea la foi numera ele o fatatia mo le taimi nei. O no afe mo Australia, ma le o no afe mo New Zealand. Mantuala, o le whainga ato se sfulu wafe. This is the number at any point in time. O no winga, I mantua e o isi o mai isi. Ia si sila la ia malo, ele isi a fianga. Wa e o isi o mai, a top apala, ia mauala le foi numera lea. Longa winga, ele si sila ia malo, ele isi me la fia I fua, ia le ia foi le ia opportunities nei mo tanto tangata, wa le la, ia pat, si sila foi malo e tawana regulate le, ina ia awani ia fia le a tina el tamau ainga. Ile o mo tanto tangata pako. O se teimi o I luma o na whaielo ni Port Kalame whaalawi loa I lea tunu, e whaamala mai whainga fō ta iala ia o whaata atitia le malo, mo awa noa ngā ruenga whaawai temi I New Zealand ma au se talia. Ma le tala whaiu, o lea ua maua leo le ave taawale, o le taawale le na maliu el tamai ta isaina whaipisi ne si fast full valu tausanga le matua, le ave taawale le na sa ilia leo walante le lua vaiaso, talu o na tupu le whaalave lave. O le li ame taawale tausa furuiva tausanga o le matua, e mai lea fio anga o malie, ma o le o tau fia mai leo ma le taawale lea nala vea ai le tamai ta isaina, mamali wai. O le tamai ta isaina whaipisi nisi le whaiele na whale einga, ma o tolu tausanga talu o na ilea tunu, ma wha tino ai lana pese nisi. Se teimi o ilumo o na tula I leo lea li ilumo o le wha amsinonga, e tali I ona mōli anga. O tala fo wia mōle ni aso, man wia tele si o tātua tunu, wha soifoia.